Benim kendi kanım tamgan, Kışıtkanlı avlı başka Tatar avullarından ayrılıp durmayı desem de hata yasamam kibik. 1552 yılda Kazan Hanlığı yığılıp, kışlap şukunduru başlanmasa, 1650 yılda Kışıtkanlı degen Seyir isimli avulda Bulgar yaklarından hazırge Elki rayonuna kiruşe Uzi avulundan kıyyu, Utken işen haleler Kara orman içindeki bir alanlıkını hem Mırsa başı yılgasın ışatmasalar, yana bir yaşav urnuna nigiz salmaganlar bulur ikenmen. Halıkның yaşav revişi, zevğin, dünyada karışın urman terbiyelegen, əxləgen ol halıkka udırtkan. Bir neçə tapqır avul yangınğa da tarqan. 1897 yılda halık salın alığa karışkaş avulga ғaskerle kirtkenler. Mine şu tarihli avulda 1938 yılının 22 iyulinde Nebiullah Ezi bilen İslamiyet ailesinde dünyaya Malay ağasıla. Ona Talgat dip isim koşalar. Edisinin sinirleri ilkinde usyal. Edilerin sıvışka ağalar. Ondan Nebiullah ağa ayağını kaldırıp koydu. Gayle işine 4 yigit hem 4 kız üsyalar gaylede.
sabırlar şu kişeniz. Bunun ne buldu mu? Ayani buldu şimdi. Direktör Samir abinin avun tırmadı. Bizga bilmegen bir yamalık etmedi. Küçükkende avudun mektebinin kanun sakladı deydi. Öyle çekken, bekleriz. Tamam nasıl gerek? Ya hatanı bildiniz mi? Uzanları tuttu mu? Uzanın tutan dünyanın kızı bulsun değil. Bizim bir olmamaz. Nasıl bir şey gitti? Ayağımın parmağı. Ulan! Ben senin başın kucağı yürüyordum, senin ayağın kucağı mısın ha? Bir gel iki bölüm düşüp bir kızını yaşkan idim de. Aha! Bir iki adım yasağımdan süpürek kapı çıkımını işip kıpkızıl baş parmak sıktı atıydı. Atlamayı da sikirmiydi. Soğuk tabi sıkımlarla kuptan tügülgün alman idik tügül müsün? Bayağı da ateşler gördüm. Değil, ayağımın parmağı değil. Bizim iyisi verilip asılım sıktı. Rahat benim bir de hatimen azatıp da koyamadım. Şu tapışkını verip kaldırıp yegesi bir çaktı. Deni boyu varlanıp yolumu sayıktı. Mehmet oğlum, ol barmaktan işin katılırga ikenim bilem. Niçin kişi verir mi? Yok indi tövbe estağfirullah. Yama batinka satıp alasın. Atabiliyorsun mu? Yok, uzun işler olasın. Bana bile köpründen Hasimullah beyim Krasnaturinski'ye yol tutar. Hanım bile gidesin. İşte uğraşasın. Yana kiyimler, batinkalar satıp alıp koyup kaytasın. İş hünerine de iğrenesin. Ha çul. Eğittim bitti. İki eğittirme. Abiyim senin fakta bile. Ha çul. Укырга тілегі бик зор болса да, әтесі сөзінен шықпады егіт. Металл қайнатырға кетті. Хыялын тұрмышқа ашыру юлында bu тәлғәтнең бірінші адымдары иде. Bir yıl vakit uzdı. Bilip alırga atlığıp durgan Təlğət, kuştenişlerin, çimadanların küderip, kentegine kiyinip, özünün tuğan oğluna kaytıp düştü. Тәлғәтне қара күмірге әйләнгән туған йорт негізі қаршы алды. İsen sağ Aytuğun bilen olan rahmet birimizni tanıtmagansın, üç deneşler alıp kaytkansın, özündeki yengensin, tekmine yırtılız yanıp gitti. Әліге міне шушы ескі ерінер әлдеп шушында тұрып жатабыз. Ауылда ауыл советі председателі юғары урамнан урын берді. Енді бүрәнелерді де мінгезіп қойды. Сенің қайтуың бек вақытта болды оның. Бек вақытта. Міне бұлышырсың Аллах бұйырса. Солай екенбіз. Әти. Мен укырға кірген біләнген іштен де етәріп қойды. İmtihanlarda bir gideceksin, bakın bozulma. Signatsa. Ati haniyimle. Öne singillerini uramda kaldır. Kozumla kitirge çiğnesin mi? Ukuğun kaçmaz. Uyan, fırlık kararısın mı? Vatasına ağız tutar. Nerede dikçilep durgan bula biter? Uyan! Nerede? Meni bora bırakmıyor olacakla. İşlerge indi hazire. İşlerge. Укырға да кірәсі келе. Әтеңдерді ташлап кетіп болмай. Бүтін қиялар сәл біріне келеді екен. Ananas. Ayıbırlarını zida. O zaman getirlesin. İki ayıttırma. Ayıttım bitti. Salımı. Bana sana 16 tenke akşa. Gitmeden özün istersin.
Talhat G'aliyullin Qozon davlat universitetining Tatar tili ham adabiyoti bo'ligi studenti bo'ldi. U Habib Usmon, Ibrohim Nurullin, G'ayas Qashaf, Dilara Tumashev, Yaqub Aygishov kabi millatimizning odoqli olimlarining leksiyalarini tinglab bilim oladi. O'quv tamomlab, diplom olgach, ular universitetda 1 yil davomida tatar tilini o'qidi. Birida yigitning tirishlig'ini ko'rib, Qozon til adabiyot san'at institutining folklor sektorina chaqirib olalar. U birida odoqli folklorchi Hamid Yarmin ostida ishlaydi. Ko'rinakli xalq ijodi bilgichi Qrim tatari Karim Jomonaqlining 60 yilligi bilan qutlarga Qozondan Hasan Sargan bilan Talhat G'aliyullin boradi. Tantanali yig'ilishda chiqish yasagandan so'ng yetakchilik yosh bilgichga ig'tibor etdi. Hem onu yaş bolalı, oilali yigitni terapiya bilan qiziqtirib, Olabuga Dil institutining Rus adabiyoti kafedrasina ishga chaqiradi. Shulay deb 1965 yilda Talhat G'aliyullin diplomatga o'tirib, oilasini yonina olib, bir necha chimodan kitob ko'tarib, Olabugaga kelib tushadi. Qishitqanli ovlining Tatar maktabini tamomlagan yigit Olabuga Pedagogiya institutida Rus adabiyotini o'qidi. Yash, shibar, talantli yigitni ko'rib olalar boshda dekan, prorektor bo'lib ishlaydi ham 1971 yilda ona rektor etib belgilanadi. Шул yılda fənlər kandidаты була, 1982 yılda Olmataga barıb filologiya fənləri doktoru dərəcəsini yoqlayır. SSSR'ның da eng yash rektori bo'la u. Ona bu chaqda nibara 33 yash bo'la, hurmatli tomoshabinlar. Bulayda ifrat qisqa umrning 20 yildan ortig'i shunda uzdi. Qilgan amallar da oz tug'il shekilli. Men rektor bo'lib ishlagan davrda 2 ulu tulaytiroq, oshxona, Sholli shahrida o'quv binosi, shulay o'q tulaytiroq solindi. Elikdan yashab kelgan 3 fakultet yonida 6si istaldi. Tatar filologiyasi kafedrasi, milliy maktablar uchun boshlang'ich sinflar o'qituvchilari azirlovchi bo'liklar ochildi deb yoza Talhat Nabiyevich G'aliyullin Zamona bolalari asarida. G'ajab hal. Ko'pchiligi rus xalqi yashagan Olabuga shahri pedagogik instituti Tatar madaniyatining ikkinchi o'zagini aylanib qo'ymasinmi? Yozuvchilar, jurchilar, kompozitorlar, biyuvchilar, g'olimlar bir-birini olishtirib, kelib turadilar. Bu uchrashuvlarning dirijori shoir Sibg'at Hakim bo'ladi. Qonaqlar Muhammad Mahdiyev, Farvoz Mingnullin, Garay Rahim, G'arib Axunov, Nil Yuziyev, Amirxon Yeniki, Javlat Fayzi, Faxri Nasriddinov va Firaq Izzatulina kabi xalqimizning donliqli zotlari birida yosh bo'lib, studentlar oldinda shag'ishlasın. Yazmış, seni divarga getirip tilaganda, eng qiyin, eng xatar yo'llarga olib chiqqanda, quvvat bilan sabırlık, birma-bir orta ham bir mindi shirkada berishmay turgan, nig'ittilgan qurilmaga, bastionga aylana. Qurish shortlabsina, akishi sıqrana shig'irdi tuza, o'zini kin ita. Turg'unlik yillarida shikoyat xatlar il siyosatini belgilagan zamonda ifratda qorong'i bir mazaq taraldi. Nahaq g'aribni ranjitini ko'tara olmagan birov fani dunyoni tashlab ketgandan so'ng to'lisincha oqlana, qabr ustida shunday yozili tosh qo'yiladi. Tanishlar, faktlar rastlanmadi. Ish o chaqda yurak tutulib borib yetmadi. Ammo insult olib oy bo'yi shifoxonada o'tirishga nasib bo'ldi. Jon tinchligi bo'lmasa, adam bolasini bir nida kerak tug'il. Parkomissiya ishlab ketgandan so'ng yozarga sizarga ehtiyoj sezilmay boshladi. Kitoblarning qizig'i bitdi. Ko'ngil ishga surilib. Ko'ngilda g'ajoyib bo'shliq. Vaqtlashgan yorim yilib qolgan bolam yo'q deb Olabuga bilan o'rtacha yillikda xo'shlashib, Qozon taraflarına yo'l tutdim deb esga ola Adib. So'z odoqli tadfaq turida bor. Mirqosim G'usmonov taqdimi bilan Hilmiy Sovet
Галиуллин Тәлгат Нәбиевичне декан итеп сайлап куя. Декан һәм кафедра мөдире Галиуллин Тәлгат Нәбиевич 11 ел дәвамында вазифаларын хәлдән килгәнчә тырышып һәм яратып башлады. Аның тырышлыгы белән Татфак башында кандидатлык һәм докторлык дәрәҗәләрен яклау советы булдырыла, һәм ул 25 ел аның җитәкчесе була. Советның беренче утырышында Татар әдәбияты кафедрасы доценты Хатип Юсупович Миңнегуловның докторлык диссертациясе каралып, аңа филология фәннәре докторы дәрәҗәсе бирелә. Тәлгат Нәбиевич Галиуллинның кулы астында 4 фәннәр докторы, 20дән артык фәннәр кандидаты үсеп чыга. Яклау советында шулай ук Алтай, Туга, Хакас, Якут һәм Кавказ якларыннан килгән галимнәр гыйльми дәрәҗәләр алып китәләр. 1998 елда Россия гуманитар фәннәр академиясе академигы, 1999 елда Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы булып сайлана. Татфакка имтиханнарны уңышлы биреп тә, урын җитмәгән студентларны кире кайтарып җибәрү мантыкка сыймас дип Тәлгат Нәбиевич Мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итә. Стипендиялек акча юнәтеп, барлык фәннәрдә татарча укытылган гуманитар институтка нигез салына. Син шигырьгә галим булып чуктың. Шын романчы булып халыктың, мөмкин кадәр ешрак сискәндер син, каләм тотып түнгән халыкны дип яза халык шагыйре Ринат Харис. Шул елларны әлегәчә тәнкыйтьче мөгаллим буларак танылган Тәлгат Галиуллин проза өлкәсендә дә җитди казанышларга ирешә. Bir adlı hikaye bayanlar dünya күрә. Кияү повесте буенча 5 сериялы телефильм эшләнә. Һәм кыска гына вакыт аралыгында Тәүбә, Илмәк, Инде инсульттан соң Төнге юллар кебек яңа сүз буларак җылы кабул ителгән романнар язылып чыга. Романнарны язып карагыз сез менә Тәлгат төсле. Бүгеннән мөмкин Тәлгатне классик дип атарга. Трилогия язучылар аунап ятмый татарда дип яза ул чакта шагыйрь Роберт Миңнуллин. Тәлгат Нәбиевичнең 50дән артык басма китабы халыкка хезмәт итә. Меңләп статьялары халкыбызга татар шигъриятен танырга, бәяләргә, сакларга, дәрәҗәсен арттырырга булыша. Раббыбыз мине, сине, аны кеше итеп яраткан икән. Бу büyük исемне кышкыртлар, бөҗәк йырткычлар дәрәҗәсенә төшермичә, бер-беребезне рәнҗетмичә, кимсетмичә, фани дөньядагы үз вазифабызны намус белән үти алсак, һәр очракта да михрбанлы булып калсак иде. Инде истәлек уйлануларга нокта куярга вакыт җитте. Истә калган кадәресен арттырмыйча, өстәмичә һәм киметмичә сөйләп бирергә тырыштым. Хәзер biz ifrat тынгысыз, хәвефле бер шурда яшибез. Иртәгәсе көннең нәрсә алып килерен белгән кеше юк. Шулай да ил халкы иң начарын башыннан кичергәндер инде дигән өмет, хыял белән яшәп, киләчәккә ышанычны югалтасы килми. Хөрмәтле тамашачылар, Тәлгат Нәбиевичнең халкыбызга, милләтебезгә карата башкарылган меңнән артык гаҗәеп күп файдалы эшләре, адымлары әлбәттә бихисап, аларны санап бетерерлек кенә дә түгел. Без әле аларның әлбәттә бик азын гына санап киттек. Хәзер инде кайнар алкышлар белән каршы алабыз. Сәхнәбез түрендә почет билгесе, дуслык орденнары, фидакар хезмәтләре өчен медале кавалеры, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Россия Федерациясенең халык мәгърифәте отличнигы, Россиянең югары уку йортлары хезмәткәрләре арасында профессионал белем бирү өлкәсенең почетлы хезмәткәре, Татарстан Республикасы Президентының почет грамоталары иясе, хезмәт ветераны Алгали, Гаяз Исхакый, Җамаил Валиди исемендәге премиялар лауреаты, Халимҗан Ибраһимов исемендәге премияның беренче лауреаты, Мәгариф министрының почетлы наставник күкрәк билгесе иясе, Россиянең гуманитар фәннәр академиясе академигы, Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, мөхтәрәм юбилярыбыз Тәлгат Нәбиулла Галиуллин.
Юбилярны котлау өчен сәхнәгә Татарстан Фәннәр Академиясе президенты академик Рифкат Нургалиулы Миңнехановны һәм Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы Ким Мөгаллим улы Миңнуллинны чакырабыз. Сез татар әдәбияты белеме аксакалы сафында торучы белми эшчәнлегегездә үз фәнни мәктәбен булдырган Абрур Галим, күпсәнле хезмәтләр авторы, танылган язучы, күренекле тәнкыйтьче. Киң кырлы эшчәнлегегездән сезгә Татарстан һәм Россия генә түгел, Төркия дөньяда да киң танылып китерде. Теге бу аксакал дигән сүзгә дигәндә, мин теге шундый зур кешеләрне саксавыл дип әйтәләр. Аларга бик ишетелә. Саксавыл дисәң кемләр? Керәбез бу саша. Алар бик күп шундый саксавыллар. Шуңа бик хөрмәтле аксакал. Хөрмәтле татарлар, кайдарына эшләргә туры килмәсен, һәрвакыт үзегезнең кирәк белемегезне уста оештыручы һәм җитәкче булуыгызны күрсәтегез. Фидакар хезмәтегезнең тагын бер төп күрсәткече Mügayim Tatarstan һәм Россиянең төрле төбәкләрендә таралып эшләүче күпсанлы шәкертләрегез булуы. Бу дөрестән дә монда да залда бар дип уйлыйм мин. Өчен күп сезнең шәкертләр сәлам, рәхмәт әйтәләр. Бүгенге көндә дә фәнни һәм иҗади эшчәнлекне актив дәвам итүегез белән яшь буынга үрнәк булып торасыз. Muhterem kendimizden mübarek bir yılına bilen yılına bir mertebe yıllar tabrikliyiz. Gelecekte zoru nese gerek bizim yaşta? Selametlik dileriz. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе Президиумының 25 елның 4 iyul kararından üzüntü. Filologiya fənləri doktoru, professor, Татарстан Фәннәр Akademiyası müxbir ағзасы Ғалиуллин Тәлғат Нәби улын гуманитар фәннәр өлкәсенә кергән өлеше һәм 85 яшьлек юбилей уңаеннан фәнни казанышлары өчен Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының алтын медалі белән бүләкләргә Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Нургалиулы Миңнеханов. Yaş kızlarla yüzünler yatıra. Hayır, yoksa. Ben şimdi oradan şu belirginler kursuna bizim akademiklerden. Mesela şimdi eğittim. Ona akşamlarda ona ben bir şey anlamadım. Şöyle mi? Konuşmalar mı? Şey konuda tebrik ediyorum. Здравствуйте, Виктор Нургалиевич. Bu yaşta, mühimde yaşta sizinle tanışıp, sizin tanışına kurup, üstünde mühimlik teknik yapılan tanışlar vardı. Ben şunu elimde bizim tanışlar bulanda, bizim Tataristan'ın Tatar bilim. Ama dursa, gösterip, oturup, tırmış yaparlar. Veremem sizden.
Важно. Teşekkür ederim. Şimdi siz Kim Muhalimoviç Mingnullинga. Kim Muhalimoviç, rahmet ederiz. Sizde icadi olmuşlar kalarız. Sizin ele kitaplarınızda, eserlerinizde elimiz dağında kırmızı deyip ümitlenip kalarız. Selametlik sizce. Hürmetli tomoshabchilar, sizga xayrli kishlar tilab, davlat tayyorishlik yubileyi bilan qutlab sahnamiz turida Tataristonning xalq artisti Rezida Sharafiyeva. Tışın barda tışına, kışın barda ışına, şaklana bel tuğan her günge. Yaşlık bikti zuza, kiye kulmak tuza, kir kayda bulmayıp kendine. Bir ömür hiske duya verme işte, yaratılan kalsın yürekte. Sürülmesin uşa, soğunmasın kuşa, alayı barlan benden. Sürülmesin uşa, soğunmasın kuşa, alayı barlan benden. Ömür uzadıyma, başlarını ime, ağladır renkire kırmaya. Şeşlerge şalkuna, mağrurluklar uğruna, muhabbetle fayda verge. Bir ömür hiske duya verme işte, yaratılan kalsın yürekte. Sürülmesin uşa, soğunmasın kuşa, alayı barlan benden. Kışın var da dışına, kışın var da dışına, şaklana bel dolan her günge. Yaşlık bitti zuza, kiye gülmek tuza, muhabbetle fayda verge. Bir ömür hiske duya verme işte, yaratılan kalsın yürekte. Sürülmesin uşa, soğunmasın kuşa, alayı barlan benden. Sürülmesin uşa, soğunmasın kuşa, alayı barlan benden. Alayı barlan benden. Kışın barda, kışla, kışın barda, ışla, şadlanamı dolan her günge. Kutluğun danasını devam etmemiz hem söz Tatariston Respublikası Medeniyet Ministri Urunbasarı Danilula Natfullin. Muhterem tomoshabchilar, Davlat Nabiyevichni hurmat etib kelgan qonaqlar, Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministri Ayupovaylari Hafijon qizi ismidan ham shaxsan o'zimning ismimdan sizni chin ko'ngildan tabrik etaman. Davlat Nabiyevich tatar adabiyotining g'ajoyib darajada usta tekshira bilishi, har adabiy asarni nishga etib analizli bila turgan kishi. Analizlov uchun turmushni bilirga, umrning falsafiy tomonidan tashabbirga kerak.
Talhat Nabiyevich sallı fikirli, strategik qarashlı galim, zirek hem gül yardımcı münasebetli buluşu şahıs. Siz hizmetleşlerinde de, Tatar şiirleri işinde de, okuşuları işinde, bütün gümümen milli medeniyet işinde yakın hem kadirli. Bugünkü günde sizni şin ko'ngildan ulug' yubileyinizdan tabrik etaman. Sizga sog' salomatlik, tinch umrlar tilayman. Ham bu go'zal sahnada, ushbu tarixiy mezgilda sizning yaqinlaringiz, tomoshabinlaringiz oldidan Tatariston Respublikasining raisi Rustam Nurg'aliyev Minixanovning ukazini jitkirishga ruxsat etamiz. Tatar edebiyatının o'stirishga zo'r ulush kirituvi ham ko'p yillik ijodiy ishchanligi uchun yozuvchi, Tatariston Respublikasi Yozuvchilar birligi ijtimoiy uyushmasi a'zosi G'uliyulim Talg'at Nabiyevni Tatariston Respublikasining xalq yozuvchisi degan maqtovli ism berilgan. Bizning bayram kechasini esa Tataristonning xalq artisti Mirsayid Sing'atullin davom etadi. Amin.
Татарстанның халык артистлары Мирсәет Сәнгатуллин. Тыңдауларны дәвам итеп, сүз Татарстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары шагыйрь Рифат Җамалга бирелә. Рәхим итегез. Нәбиш Рахая Зайдулла инде кутлагандыр дип уйлыйм. Рахая Зайдулла исеменнән һәм үземнең исемнән сезне иң беренче бүген зур дәрәҗә халык язучысы дигән исемне алуыбыз белән котлыйбыз. Шулай да иң беренче бүлекне биреп куйыйм. Чөнки шундый гадәтем бар, онтам. Шундай юбилейләрнең иң приятный моменты өйгә кайткач кисәдән бүләк килеп чыкса. Шуңа күрә башта безнең Язучылар Берлеге исеменнән Аятел Курси сезгә. Өстәлгә куйыйк. Бу бүләктә халык язучысында Язучылар Берлегенең өлеше зур инде, чөнки шуңа язучы дип Рәкәйның хайранына көч куйгансыз. Шулай ук беләсез. Шуңа күрә бу гаять зур бүләк. Менә бүген беренче чиратта без гаять зур шәхесне зурлыйбыз тагын. Чөнки сирәк була ике өлкәдә зур уңышларга ирешкән шәхесләр. Менә монда безнең галимнәр дә бар, тел галимнәре, хайран гына фән докторлары, профессорлар. Хатип Аминов еш кына әйтә. Профессор булып була, доктор булып була, ләкин ректор булу бик кыен эш. Бу менә фән өлкәсендә безнең Тәлгать абый СССРның иң яшь ректоры булган кеше. Фән өлкәсендә ул иң зур биеклеккә җиткән кеше. Һәм ул язучылар арасында шулай ук зур биеклеккә. Ул күп еллар безнең Язучылар Берлегенең кабул итү комиссиясе рәисе булып торды. Бу гаять зур җаваплылык, Монда белгечлек тә кирәк, әдәбиятны белү, кешенең психологиясын, ул әле язганы, аның ярыймы, юкмы? Хәзер безнең язучылар күп бит, менә сез контактка, одноклассника кирип карагыз, анда шигырь язган кеше юк хәзер. Тәлгать абый бу өлкәдә дә гаять зур уңышларга иреште. Шуңа күрә мин аңа гаҗәпләнәм, мин үзем дә әзмәс ике өлкәдә эшләгән кеше Рәкәй Зайдулла бик ныклап без Язучылар Берлегендә ике генә ректор дип мактанмам да дип әйткәнгә күрә генә бу турыда сөйләмим. Ялкау үзем. Мин гаҗәпләнәм, шигырь язу бит ул хис белән. Yazılsa yazıla, yazılmasa yok. Proza yazı, min biraz yazat baranım bu kadrını işiken. Anı yazar için bik zor hizmet gerek. Min mene gajaplanam, Təlgət abi nişik ülgürgendir, fəndə şunun kadar işlerge. Üzügüne fen doktoru tügün, dürtle fen doktoru, fen kandidatları yığımlar hazırlagan. Күп romanlar, onun işler için күп muhabbet gerek devlette bütünümüzün de 24 günü saat. Onun tağın mine Təlgət Nəbiş ağırıp dağıldı. Әлі şundan sonra onun işi kimemedi. Мен газеттерden қарап тұрам. Hem onun bir seri tağın var ekan. Mine yazıcılar roman çıkkandan soң şulay yok.
bilgiler olsalar, lakin хатын bundan da söz işitildi. Bunda fen kişileri de var, dissertasiya yapmagandan soň dissertasiyany ýuganda gadetde her wagt dissertasiýanyň ýartysy hatyna kyndy diler. Häzir olay edelerdirmi, ýokdurmy? Şundap da çünki bir kişige mümkinlik bulmasa, bul bit şundaýrak buzak gerek. Аны biraz ýetkätlep barara gerek. Mene Talgat dawy soňgy wagtga kadar ýat üçin gimetmişi. O baronda şulay anyň hayal jefetiniň de ülüşi bardyr diýip oýlaým. Şuna görä birde mene Talgat dawynyň diýmaklarda boldy. Özü bile, hemen hayal jefeti bile nindi kıyınlıklar bolgan. Min anyň şol bizne başydyr indi köýziýe. Türlü. Talgat Nabiýewiçni hürmet etmesiz, tigile bulay bitmesin köýziýe. Şoňa görä birine jeritkende hatyn dip dürüst etkenler. Lakin Talgat Nabiýewiçniň da köýziýanyň ijadyna menim pikirimçe hayran täsiri zor boldy. O anyň ijadyny köterdi dip sanaýym. Şoňa görä bu barga bir şaýan gana şiýer. Любить королева diler bitindi. Şunda eýtim bar. Hanbikeni süýüp bula, ol seni süýsegine. Allaryňga ýadyp seniň, sen hanım desegine. Äsimese, astan üske, yaratıp bary etdi. Yarattıra almasan, seni şol yazmış gide. Sen taşlan dağlarga, kıyagarga bastan, han bulursun, sigenimni Hanbike ait alsan. Talgat han bilen Hanbikesine sizden alkışlar. Bugün Talgat Nabiýewiçni ýübileýi bilen kutlaw üçin Seydeş Büyük Teatrda keldik. Işebizni Tatar Beýew dowam eden hürmetli tamaşaçylar sahnede Seydeş Büyük Teatrı karşı alınız.
шагыйре Фазил Латыйхуллин. Кытауларыбызда дәвам итеп сәхнәгә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты директоры, Татарстан Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы профессор Рәдиф Рифкат улы Җамалетдиновны Һәм Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Хәмид улы Мирзахитовны чакырабыз. Sizni Qozon Federal Universiteti kollektivi rektorimiz Leonard Renat Ulusakin һәм шәхсән үземнең исемнән улы тормыш бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Сезнең юбилеегыз, әлбәттә, ул безнең университетыбыз тормышында һәм әдәбият дөньясында зур вакыйга. Сез бөтен гомерегезне, кешегезне фәнне, әдәбият фәнен үстерүгә, әдәбиятны өйрәнүгә һәм әлбәттә яшь, югары квалификациялы кадрлар әзерләүгә багышладыгыз. Кайсы гына юнәлештә һәм кайсы гына өлкәдә эшләсәгез дә, Рәхмәт Нәбиевич, сез иң югары дәрәҗәләргә күтәрелдегез һәм үзегезгә йөкләнгән эшне, вазифаны бик югары сыйфатлы итеп башкарып килдегез. Инде бүген безнең алып баручыларыбыз Рәхмәт Нәбиевичнең тормыш юлы белән тагын бер кат таныштырып үттеләр. Әлбәттә, бүгенге залда безнең белүебезчә нигездә Рәхмәт Нәбиевичнең иҗатын яратып, аны укып яшәүчеләр җыелды. Мин исә күбрәк Рәхмәт Нәбиевичнең яшь кадрлар әзерләү өлкәсенә һәм безнең университетыбыз белән бәйле кайбер битләренә тукталып үтәсем килә. Инде кабатлап тормыйм, шулай да исегезгә төшереп үтәм. Рәхмәт Нәбиевич әти-әнисе яныннан чыгып китү белән ул бүгенгә хәтле безнең университетыбыз белән турыдан-туры бәйле. Сез беләсез, бүгенге көндә Казан Федераль университеты структурасында элеккеге Алабуга педагогика институты да, Казан дәүләт педагогика институты һәм соңыннан университетыда шулай ук тагын берничә уку йорты бер түбә астында эшли, яши. Рәхмәт Нәбиевич әлеге уку йортларының һәркайсында эшләде. 15 ел дәвамында ул Алабуга педагогика институтын җитәкләде һәм инде аннан кайткач үзебезнең Казан университетында бөтен дөньяга танытырга өлгергән, үзен танытырга өлгергән татар филологиясе һәм көнчыгышны өйрәнү факультеты белән җитәкчелек итте. Аны төзеп, аны шундый югары дәрәҗәләргә күтәрде. Рәхмәт Нәбиевич меңләгән яшь белгеч әзерләп, бүгенге көндә аларны төрле өлкәләргә озатты һәм инде аның укучылары бүгенге көндә фәндә, әдәбиятта, сәнгатьтә һәм дәүләт белән идарә өлкәсендә бик уңышлы эшләп киләләр. Бүгенге көндә дә Рәхмәт Нәбиевич безнең Казан Федераль университетында профессор-консультант вазифасында эшли. Инде турыдан-туры студентлар белән аның сәгатьләре, дәресләре бик аз гына күләмдә. Ул нигездә безнең аспирантлар белән, яшь укытучыларыбыз белән эшли һәм әлбәттә без җитәкчеләр Рәхмәт Нәбиевич белән шулай ук һәр вакыт бәйләнештә, элемтәдә торабыз. Затлар, ректор, декан, кафедра мөдире булып эшләгән безнең шәхесебез белән сөйләшеп, аралашып, киңәшеп, сүзләребез, мәсьәләләребез шактый. Рәхмәт Нәбиевич, безнең ректорыбыз кул куйган әлеге тәбрикнамәдә менә булар барысы да тәфсилләп язылган. Сез аларны кайткач тагын укырсыз. Ходай Тәгалә сезгә үткәндәге кебек бәхетле, бәрәкәтле тормыш насыйп итсен. Киләчәктә дә без әле үзебезнең яшь белгечләребез, студентларыбыз белән бергә аралашып яшик, аларны шулай ук әдәбият һәм дөньясына алып чыгыйк. Иң изге теләкләр сезгә һәм әлеге
тәбрикләмә biz кушымта буларак шулай ук сезгә тапшырасыбыз килә. Шулай ук университет ректоры кул куйган менә шушы сертификатны тапшырабыз. Монда шушындый сүзләр язылган. Галиуллину Талгату Набиевичу сертификат на премиальную выплату в размере 85 тысяч рублей за достижение высоких результатов, многолетнюю безупречную работу, особые заслуги перед университетом и в связи с юбилеем Газован. Университет сүрәте төшерелгән яңа технологиялар белән эшләнгән менә бу сәгать ул бик төгәл саный секундларны, минутларны һәр вакыт сезнең истәлегездә булсын, яумаса стенагызда беленеп торсын һәм университетыбызны искә төшереп торсын дип тапшырабыз әлеге бүләкне. Бүгенге көндә республикабызның Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле үз вакытында татар филологиясе факультетында белем алган Равил Каримулла улы Әхмәтшин шушы көннәрдә Казанда булды һәм сезгә менә шушы бүләкне тапшыруны үтенде. Барыбыз да беләбез, безнең халкыбызның гөрүрлеге генерал Махмуд Әхмәт улы Гәрәев бар иде. Күптән түгел ул безнең арабыздан китеп барды. Республикабызның Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиллеге аның истәлегенә менә шундый медаль булдырган һәм иң беренчеләрдән булып Равил Кәримович әлеге медальне сезгә тапшыруны сорады. Нәбиевич бик рәхәтләнеп бу миссияне бүгенге көндә Талгат Нәбиевич белән эшләүче безнең деканыбыз Рамил Хәмит улы Мирзакитовны шулай ук микрофон янына чакырам. Талгат Нәбиевич менә заманында сез 10 елдан артык җитәкләгән татар филологиясе факультеты бүген башка исем белән алса да аның эштәлеге шул татар милли мәгарифе һәм мәдәнияте бүлеге нәкъ шундый факультет ул. Без сезнең эшне дәвам иттерәбез һәм иң куанычлысы шул, менә бүген залда да алар бүгенге көндә безнең татар теле, татар әдәбиятын дөньяга таныткан, өйрәнгән, киләчәк буыннарга тапшырган зур улпат галимнәребез утыра. Фуат Галимович Галимуллин, Хатип Юсупович Миннегулов, Рүзәл Абдулҗанович Юсупов, Әнвәр Бакиров, Марсель Хайрнасович, һәм сез Талгат Нәбиевич, һәм безгә урта буын укытучы галимнәргә, яшь буын укытучы галимнәргә шушындый улпат галимнәребез булу бик зур ышаныч тудыра һәм киләчәктә дә сезнең кышыкта безгә озак эшләргә тиешсез әле. Уңышлар сезгә. Җылы сүзләрегез, зур бүләкләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле юбилярыбыз, Фәүзия ханым, чыннан да бүген бик зур тантана, зур бәйрәм. Иң беренче чиратта язучыбыз, аксакалыбыз, галимебез, хәлфәбезнең юбилее, остазыбызның юбилее язучы кеше өчен иң зур шатлык үз хезмәтләренең дөнья күрү. Һәм инде менә без коллектив исеменнән шундый эш башкардык, коллектив белән бергә Талгат абыйның 10 томлыгын хәзерләдек. Инде без аны җибәрдек типографияга. Ул тиздән басылып чыгачак 10 томлык. Әмма ләкин юбилейна бердән дә без аны чыгардык, бастырдык. Һәм хезмәттәшләр исеменнән шуны тапшырып китәсе килә. Сау сәламәт булыгыз. Хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Хәтер калдылар мигә ки
İkinciden min Ulağıda yama uyuşkan Tatar filologiyası tarixi hemşerik dilleri fakültetinin birinci çağrı studentidir. Üçüncüden min sizin yoldan gidip temkit ülkesinde bilmeyim ansın indi yazmışlar belirlerler ne derecede iş көрсетуге тырышып яшәүчедә Рангрет Давытнабиевич безнең тормышта уртак әйберләр дә, уртак фикерләр дә бик күп һәм сезнең белән аерым очракта да бу хакта бик күп сөйләшкән бар. Сез безне җитәкче дә, укытучы да булдыгыз. Хәрбиләр арасында әйтәләр иде. Командир әйтә, минем чәчләрем, замполит мине әйткән чәчләрем. Siz matur siyasi söz söyləyişi zampolitdən ayrılmağa olaraq, şimdi məsələn komandir həm ustaz oldunuz. Siz öz misalınızda göstərdiyiniz bizə necə yaşarlı ikənliyi ciddiyyətlərdiniz. Həm bugünkü gündə də Alaboğa sizni xatırlayır, həm biz sizin şəkirdləriniz o tradisiyanı davam etdirməyə tırışıb yaşayırız. Söz olğan indi ədəbi mədəni ikinci üzək bulunduğunda biz bugün də onu sürdürməyə tırışırız. Hem elden ele yazıcılar bilen şuraşarak geliriz. Doğuzlar yazıcıdan turban, yazıcılar desantına gelgen var Alaboğa'da. Alaboğa studentler bu yaktan bəxtli qalar. Edebi dünya bilen, sanat dünyası bilen ilmdeleri naq. O, naq mənəsinin tradisiyalarını devam ettirir. Hem institut direktörü müzede salt ataşı söylemişti. İlmi Filmin Mirzon'da her vakit bizning bu başlanğıca xeyir xalqlı, hem sizge de isketmiş ulu hürmet gösterip yaşayın. Hem onun kutlavları, kutluyoruz sizin ulu beyremimiz yubileyimiz bilen. Siz uzak yıllar devamında Alaboğa Türk'ün en dereceli okuyordun hizmet videosunda yukarı dereceler yolladınız. Bu yıl sizge 85 yaş olsaydı institutka 125, hem şu vakit 16 yılın siz rektör olarak institutka yetekçilik ettiniz. Valimlar asılı tüm Türkiye dünyaya bilgiyle Tatar okuyuşuna kızıqlı hem mağluldırmış edebiyat eserleriniz bilen tanıdınız. Biz sizin uğuşlarınız bilen vurulanarız, ama uğuşların üzümüzünü kirip bağlı ederiz. Sizge buruşta selametlik, fayda bəxti, hem yana icadi uğuşlar kirip qalarız. Hem onların üstüne bizim ihtiramı gösterip, ihtiram bilen yedeğmen yazıyoruz. Hem Rifat Jamal Etkənənə meclisdən paylaşdım, səni aktarğanda en rahat minutlar belə getirilen küşdən əşdir. Hürmetli Davutnabiyevich, Davutnabiyevich, sizin ayrım selam, bizden yaşlarını Davutnabiyevich'ten Kıvanç Paşa bizden rektorumuz konferansiya qılmaya ketdi, həmin bunda sizni qutlağa meni direktorlar jibərdiler. Elbette bunu bildirildi. Ректор был раньше ректор был lekin bizde Qozog'istonda universitet ochgan kishi selektor. Ham siz shunday universitet ochgan kishining birisi, ham kishiga necha 30 yildan ortiq, ham 35 yil bo'laydi Yoshshavda sizning xayr-xotirjam shu universitet shakli Yoshshavda o'zbek universiteti boshqa institut edi, ondan so'ng universitet dersliklerinde hem bizden şu Qamoq qo'lyog'ida ham Tatарstanda baytaqtına o'qituvchilar shu hisobdan Tatar tilida yetirib ishlari chiqargan vuz olarak yashab kelgan. Ish yo'li har bir
Укытучыда башлангыч сыйныф математика, Полтав тілші болсын ба, еш жылы қаршы бір сынын іздешап кеуінде сіздің өміршіңіз. Шуның үшін сізге бек зор рахмет. Әлбәтте, ішіңізде оңышылар һәм екінші ең мұхимі сәлем алып тұрып қаламыз. Қызға шығарған шу бөлектердің біраз қолына келіп, шыма бөлегенде мұшылы шыққан мафу етегіз. Давай әзіл шыңдармасында башылыны ия сізге есенлік берміз. Тәлгат Галиуллинның 70 яшьлегенә багышлап язган Тәлгат дуска дип аталган шигырен тәкъдим итәбез. Россия Федерациясенең атказанган Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗанов башкара. Тәлгат дуска 70 яшы иле. Бу шигырем дустым Тәлгат
Кысача киләчәккә булып ачык хат. Гомәр Саттар. Дуслар күп ул, әмма синдәе юк. Синдәй ышанычлы, якыны, синдәй үз иткәне, эчкерсезе, төрләп янган йөрәк ялкыны. Сәйет булмасаң да итагатең баш героең Сәйет шикелле. 70-тә дә матур, һаман батыр, Тәлгать дустым Сәйет шәкелле. Төрки бабаларым Баһадирга Сокман атамасы биргәннәр. Дуслар күп, әмма синдәе юк. Бөтен яктан соклан килгәннәр. Без шырдашлар, 6 яшькә генә мин өлкәнмен синнән, Тәлгать дус. Рухи бөеклегең зурдан синең. Яшә, яшнә, әйдә, алга уз. Тәлгать, ягъни йөзе шибәр. Әйтер идем, йөзеннән дә битәр йөрәге. Тәлгать ул Сакманов, Тәлгать Сәйет, Тәлгатьләр замана терәге. Исемең җырга кергән олуг зат син, ваклыклардан өстен азат син. Сабан туйларында бил бирмәгән биләри җегет, батыр Тәлгать син. Нурлат дорфасына калтырамый сүзең кыю әйткән әдип син. Нурлы ат юк, шуңа нурлап булмый дип, хаклык хаклаучы мин дә, син. Яшик әле, яшик бергәләп, шәшә атып булып бар гөләп. Бер тамырдан чыккан гөлләрбез, мукамайбыз, беребез Тәлгать, беребез Гомәрбез. Җыр теллекне син атаңнан алган, мин әни, әбидәндер тәгаен. Біз яшәдек ошбу дөньясында, булып тапфакларда пар кайын, булып керсез, булып ак кайын. Китеп барса, безне сагынырлар, искә алырлар әлмөгайын. Мишәр егетен, Болгар малайын, факультетның 2 тик тормасын, 2 матур картын, бабайын. Искә алырлар якын дусларны, искә алырлар 2 татарны, Тәлгать Нәби, Гомәр Саттарны. Бу дөньяда дуслар булды фанилыкта, күрешергә насип булсын бакыйлыкта. Казан халкының мәдәниятен, әдәбиятын үстерергә барлык өрен биргән юбилярыбызны котларга дип Бөтен дөнья татар конгрессының Татарстан бүлеге вәкиле Шәрипов Ирек Илдус улына сүзне бирәбез. Рәхим итегез. Hürmetli Təlgət Nəbiyeviç, bugün Tatar dünyasında zor vakıda, bu bizim için de zor vakıda. Çünkü bütün dünya Tatar Kongresi'nin, Tatar içtimai uyuşmalarının zor missiyası, zor vuruşu o kileşek boğundan terbiyeler. Ana nişik terbiyelerge mümkün. Var dik özümüzün örnek şahıslarımız misalında. Hem bu günlerde ömürden hiç gitmeyin, aramızdan gitken Razil İsmailович Valiyev'nin sözleri. Siz koysa halktan deseler, batırlar ismini atadım. Hem batırlar degende biz elbette özümüzün meşhur alimlerimizni, şairlerimizni, özümüzün tanılan kişilerimizni iske alabız. Hem bizim Allah'a şükür fen ülkesinde de batırlarımız, ulu şahıslarımız var. Hem bugün Bütün Dünya Tatar Kongresi isiminden, onun yetekçiliği, Asıl Gazi Şeyh Raziyev isiminden, Danis Vanis Şakirov isiminden biz sizni bu yubileyi sınav kutluyoruz. Milletimiz ağzındağı ulu hizmetlerinizde iske alıp, Tatar halkının dilin, medeniyetini üstürüde, gırıp adetlerini saklap kalıda başkargan zor işleriniz için Bütün Dünya Kongresi sizge zor rahmetini bildirer. Hem kileşekte de özünüzün görüşlerinizdeki kırdığını devam edersiniz deyip ışana. Biz sizinle katılıyoruz.
Монда шулай истәлекле бүләкләр, ул сәгатьле китаплар һәм сез кайсы халыктан дисәләр, галимнәр исеменнән дә, шагыйрьләр исеменнән дә рәхмәт сезгә. Бәйрәмебез дәвам итә һәм без сәхнәгә янәдән Татарстанның халык артисты Резидә Шәрәфиеваны чакырабыз. İslamiya abыстайының 5 баласы болғанды. Тағын 3 туғанды. Сөз бойында юмаған, инешінде юғанды. Нәбиулла абайның 2 улы болғанды. İkisi de akademik, ikisi de yıldamdı. Birisi şair bilgisi, şiir bilgisi, birisi tabip ikendi. Fenler yuvarlığına alar bilip jitkendi. İlk olası 31'de rektor bulup gitkendi. Tergat Nebiyimiz deyip Türen vara yürtkendi. Nurlar degen güzel yakının gururluğu ikendi. Avulda tuğan dahilar hala ala ikendi. Uzun gümür dedim sana yakın dostum Talgat. Turmuşum gün tigiz bulsun, bir de kurme
Mehmet Harif Ahunov. Işıtkanlı oğlanın Kubalı Галиуллиннар гаиләсеннән 2 академик үсеп чыккан. Тәлгат Нәбиевич филология фәннәре докторы, Әбхәт Нәбиуллович медицина фәннәре докторы. Сәхнәгә юбилярыбызның бер туган энесен, медицина фәннәре докторы, академик Әбхәт Нәби улы Галиуллинны чакырабыз. Рәхмәт итегез. Kadırlı Özde Hanım, kadırlı tuğanlar, bunda 28 Tolga Deviç'in tuğanı otura, 28 Bişar otura, kadırlı alıcılar, kadırlı konaklar, bizden gayle için bugün zor beyre, Azi'nin tuğan kene. Biz anı 22. Eylül'den tuğanlar bilen birgesi yılıp, Maturit Tırvanı kutladık. Hazırda onun isimliğine salıp giremezler, oynayan yok. Belki bu kişidensın, taşlarla salını oynarga tur gelir. Ezi turunda söylesen, güçler yapılar. Ezi bizden en yaratkan, en bulgan, en akıllı, en musal, bunu Feyze Hanım bana yardım eder. Buna 85 yaş, ol yüzüne göre bizden ilde 85'e gitti, yüzü bir batırlık. Çünkü her günde bir nersedir şişemiz, nersedir cengemiz, travma kırsan ayakta getirip basalar, avtobusa kırsan getirip tırtarlar, işe kilsen, Gandil Abdal etmişli, zamnaçanik terezeden karap tıra, parmak bilen lorları yanap tıra. Ama lakin şu an karamastan kişilerge gerek, yaratırga gerek, yaratılırga gerek. Hem de büyük yanlışı olurga gerek. Ben oturdum da benim yanlışı yine başladı. Seni kattılar, bilekler verirler, adresler getirip verirler. Nişlep ben azizman yanlışı bulman diyen o fikirle geldim. Bir vakit Etice'de okumanda bizden apa, reis apa, etige kürseten Ezi'nin Rus dilinden diktant yazganın. Ezi karalı. Mine diktantı kıpkızıl. Fuat Şagif dikşirgen mine bir Rus yüzünde de dürüş yazılmagan, gül kızıl. Eti karadı diktantına Ezi'nin ondan sonra apaga paradı reis apaga, ondan sonra Ezi'ge bir de kafalanma reise yanlışı bulur dedi. Benimce şundan sonra Ezi yüzüstünde işle başladı. Mine onun yanlışı bulunda bizim bir şapamız var idi. Birisi işe çetkende zor apa, alma apa, tehti apa, kiçkine apa, akıllı apa. Birisi onun en zorusu Zeynep apa, annası Fatima apa, Rehber apa, Razi apa, Gülsüm apa, Reis apa. Mine onlar o mektepte okuduğunda onun bütün terbiyelerde okuttu. O mektepni bitirganda en akıllı, en ciddiz hem akıllı tutulan kişiler buldu. O başka mektepni bitirgen vallahi ayrılıp durabilirdi. Okuya başlamış mektepte, apalar ki kaşıklar da gittiler. Şu an bir yanlışı olmadı. Ama lakin 10. klastan bir roman yazdım, yüzümüzden o kişiler durumda. Ballarını yazıp 10. klastan, Ezi Ulat'ta 5. kursta okuyduğunda, faner şılağına salıp, güderip gittim bana Kazan'a. Barıp düştüm Afşehit'e, Gvardiya oramında 3. etardan, uzun işi bilmeden, anda birge turalarıydı Rim Karimov, Şevket Seyfetdinov, Ferit abi Yusupov, ilk ul. Ben okutup baradım, görsettim, yüzümlük romandan Şevket abiga. Ondan sonra Rim abiga alır ettiler. Evet destek kaldırırlar. Bunu emmedeki nefeslere gerek. Bunda ne var? Sinde mi var dedi.
Ondan sonra size kurşattım. Onun bir şart olmadı. Ondan sonra yavaş etti. Sen kortavençimine yavuşu bulurgan borçlarım bilen de ettin ya. Mehtem nişlerge. Mına sen birlik kolxozunda, avulda. Anda traktorist olurgan borç, kombayner olurgan borç. Yani bir taraf ukrak sal bilayısıtında. Belki yarısın kolxoz fırsatı bulursun, kükrek gibi bir kesersin, boğazında bal, may olur, evet yaşarsın. Men sarlası vermegen şimdi önemli tüzülüşke var. Mına bütün jir, ol bayta soğuşçu olayım, 16-17 yıl ülkene ötken soğuştansın, mına tüzülüşte işler. Sen pasport verirler, bu vakta pasport verirler edi. Şunun ezeri şunun tırnağım gittim tüzülüşke, Udar Komsol brigadasına gittim. Şunda işlep, ezinin sözün iske pişirdim. Ezi etti, sen bu yol bile barma, bizden simyada iki bizdelik bola benim etti. Bir yıl işlegenden sonra taş taşıdım, günü bizdelik bola makinesi başladı. Ondan sonra medicin sütünü okurrak girdim. Ezisine pek zor rakma. Bizden ezi 4-5 hizmetke yer bulanmışım. Birinciden o temkinçi, ikinciden okutuşu, üçüncüden yolcu, dördüncüden bizden ezi beşinciden hizmetkarı. Doktor nauk, akademik, biz ezi bilen gururlanamız. Bizni fizik yaktan, yani fizik yaktan doldurgan olsa, bizni ruhi yaktan ezi tutturdu. Biz onu anırga qarab istek. O her vaqtda bizga tirakli bo'ldi, her vaqtda yo'l ko'rsatdi, her vaqtda qo'lin berdi. Menimcha mana tatar semyasi shulay bo'lib tegishdi. Adi biz sen bilan gururlanamiz, senga rahmatim bek zo'r. Mana bunda jiyda 4 irat, 4 kız bala. Barımızga da sen yol ko'rsatding, bizni üstürding, aşattın, geçirttin, her vaqtda yol verding bizga. Sana rahmat, qiynamading, so'kmading. Ezi kishi mishlarlarda, qiynida, sug'ada anarga rahmat kerak aytasan. Boshqa yo'ling yo'q. Ezi bir o'tinishim bor. Mana sen, mana oxirgi vaqtda Anaqirq degan asar yozgansan. Menimcha, mana bu to'g'ri o'ylab qaradi. Agarda sen mana Otaqirq turida yozsam, menimcha bu mana shunday roman bo'lar edi. Chunki bizning respublikada, bizning Rossiyada anday obrazlar, sochli obrazlar bek ko'p. Sinamada degan saqo bilan yapasiz. Hozir biz seni yaratamiz. İsan bo'l, sog' bo'l. Mana shular bizni shohlantirib, birga bo'lik. Misharlarcha yashaylik. Inshaalloh Allohlar sizning rizqlar ko'ngilda. Hozir kompyuterga shegirim bor. Ya, mana meni совсем azib durab deb o'ylamasin. Aylandik, tirmashib, go'rda yozmagan shigir yozdim. Yani için işlemişsin, sularda da kirasın, burada da kirasın, yazı bit ol. Bir an atadım kızını yazı edip. Yolcular beni bakmışsınlar, ben birinci güne yani şiir yazıyorum. Bizden yazı, yazılarının bu hatırlısı, bizden yazılarının arasında en yakışısı, kadırlısı, müşerlerinde bu hatırlısı, bizden yazı müşerlerinin arasında en yakışısı, bizden yazı Kızıl Tora'da şuyum kıyban, Ленин университетinde student, Tatar Radyosu'nda haberçi, Kalimcan İnstitutu'nda fenli hizmetkar olgan. Bizden yazı Alabuga Pedagogik İnstitutu'nda Rus bağlarına, Rus edebiyatı fen okutkan, şu institutta dekan, prorektör, uzak yıllar boyunca rektör olgan. Bizden yazı big akıllı, big bulgan, Tuğancak'ta,
ялгыш юлып туган, шул стандарт тырып, Сейд Сакманов роман язып куйган. Безнең әзи ул укытучы, ул галим, икенче дә ул Сәлим, ул профессор-академик, Тукай премиясенә булган лайык. Безнең әзи зур хәзинә, татарның һәм мишәрнең йөзек кашы. Безнең әзи безнең өчен иң яраткан, хөрмәт иткән, зур горурлык гаилә, Камилә баша. Рәхмәт сезгә. Кызыклы балаларыбыз, күңелле истәлекләрегез өчен, җылы истәлекләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хәерле кич, хөрмәтле кунагыбыз, Рәшид Вахапов фонды җитәкчесе Рифат Әхмәтович, рәхмәтегез, бер-ике сүз әйтәсезме белгән? Sizga kelib chiqmaydi. Talgat Şulay. Rahmat zor. Rahmat. Talgat Nabiş bunda bir uzak silep buла, şunu aytasım kile, men аңа барып бик рәхмәт әйтәм. Talgat Nabiş мине улымнан тотып диярлек, bu zor dünyaga, içtimai dünyaga alıp kirgen şahıs zat. Ул гомере буе минем өчен яклаучы, саклаучы, калкан булып калган остаз, туши, дус, фикерләш. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Нурбаллылар ике академик белән дә, Әфхәт ага белән дә, Тәлгат әзи белән дә бик горурланалар. Тәлгат Нәбиевич мең якташларына югары белем бирүдә ярдәм иткән данлыклы шәхес. Хәзер сәхнәгә Нурлат районы вәкилләрен чакырабыз. Һәм котлау өчен сүз Нурлат районы башлыгы урынбасары Ленар Нурислам улы Маняповка бирелә. Рәхим итегез, хөрмәтле кунакларыбыз. Мөхтәрәм Тәлгат Нәбиевич, Фәүзия ханым, бүген инде без менә ерактан якын итеп үзебезнең якташыбыз Нурлат җирлегенең горурлыгы Тәлгат абыйның бу иҗади кичәсенә, аның юбилеена килдек һәм килгәч инде менә районыбыз башлыгы Дамир Азат улы Ишкенеев аңа инде аның хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләре җиткәргә боерды миңа. Мин хәзер сезнең рөхсәт белән шушы сүзләрне Тәлгат Нәбиевичкә һәм сезнең игътибарга укып үтәсем килә. Мөхтәрәм якташыбыз Тәлгат Нәбиевич, Нурлат муниципаль район советы күп санлы нурлатлылар һәм шәхсәт үз исеменнән сезне ихлас йөрәктән улуг юбилеегез белән котлап, иң ихлас теләкләребезне юллыйбыз. Гомерлек хезмәтегезне хөрмәтләп, халкыбызга, тарихыбызга, татар әдәбиятына багышланган гомер юлыбызга баш иеп, татар әдәбиятын сәнгатен үстерүгә, авылларыбыз тарихын өйрәнүгә, йөзләгән мөгаллимнәр тәрбияләүгә керткән өлешегез бәяләп, сезгә милли җанлы, хөрмәтле якташыбыз ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Сез көчле рухлы, тырыш, туган якны яратып яшәүче биек шәхес. Хезмәтегезнең иң зур казанышы укучыларыбызның хөрмәте һәм мәхәббәте. Ышаныгыз, халык үз мәхәббәтен бик сайлап кына, үз ышанышы кешеләргә генә бирә. Сездәгедәй иҗат энергиясе, зирәк акыл, төпле фикер һәм җыр-теллелек сакланып куймаслык. Сезнең өчен тормыш һәм әдәбият аерылгысыз төшенчәләр. Тирән хис, тойгылар үтә белә һәм уйландыра торган халыкчан әсәрләрегез тарихыбызны өйрәнүгә, ватандашларыбыз тормышын яктыртуга багышланган гомерегез, курку белмәс, тугры, даһи зат булуыгызның дәлиле.
Ömür beyramımızda asıl kişiler bilen bize karşı alığımız Türklerge məqlum, yübeli yol, demir yolunda bütülgenlerge bir yüz salıda əli. İgizde gerçek tınışlık, hem gayle vakiti hükümsizsin. Sizge hem yakınlarınızga selametlik, hem iminlik dileyim. Ömür yolumuzun gelecekte de yaktı olsun. İş kemalleriniz kalıpka, iyilik, yüzünüzge şartlık getirsin. Biz kitap okuşların el tamın eserini kuvandırıp dururga yazsın. İhtiram bilen Nurlat Municipal Rayonu Başlığı Damir Azatlı İşkini. Bu sözlerge step, tabi nasıl edesi kire, men tыңlап отырдым. Әле kadar чыгыш ясаучыларны багышлайм сезне. Хөрмәтле, олылый һәм без инде монда килгәндә дә сезнең белән Нурлат җирлеге, безнең Нурлат кешесе диеп горурланып йөрдек. Һәм менә бүген мин үземчә шушындый нәтиҗәгә килдем. Siz Nurlat kişisi gene tügül, siz bizim yaktaş gene tügül, siz Tatar halkı, siz millet kişisi. Bugün biz indi barımızda sizge Tatarstan halk yazmışısı ismi verirge biz bugün barımızdan da gördük, bildik. Hem bu indi bizim için bir şart görünür. Hem indi min elbette irtege kaytıp rayondaşlarımızga, sizin vatandaşlarımızga anın barısında жеткерәчәкмен. Hem biz tağın da kişilerek sizin bilen gururlanacakbız. Hem dilemin gelecekte de bu icatlarınız, icat şişmeniz sayıkmasın, kitaplar küp bulsun, yanımızda yüzügüz sıman heybet kişiler yine bulup dursun. Her vakitte gel icatta buluruz, bəhirli buluruz. Beyramda kelganda endi bilaksiz kelmaylar, bizda endi kichkinagina bilak televizor. Bek zo'r rahmat sizga. Nurvali aytmıştık, bizde demiş yapılmayın. Hayırlı kez, kaderli kuraplar, muhterem millettaşlar, hürmetli yaklaşım terkenlenmeyiz. Kadir bu komisyayı sepip, dolayısıyla istek olmuyor. Bugün min elege yaptığı motosikletine zor gururluk hisleri bilen çıkar. Çünkü duvar avımızda bulup isken, yüzü yazgan çay isteme seyir olsa da ruhu мәңгілік болған işitkanlı avımından, şul avında kün görüşen Erbillah avayından İslam yapılarının işlik ailesinden zor tırmışta, tevbe edip yasalan Ganimimiz Telgat Abi Ganimili'nin çerçevesinde katnaşı yüzü bir zor mertebe. Bu dünyada çıtıva, tırmışta üsupla insana altında maksat vuruşlar koyar, umumen bu şekilde üz Bizim kaldırıqatır şartlarga Nəbiyullahulu Qaliyullinin bütün varlığın bilim oluğa, fəngə, ədəbiyyatqa bağışlanan oluş şəkəz. Onun küp sanlı ədəbi dokumental eserleri, romanları, hikayeler dünya kurdu. Bu fənli tənkidi hizmetler, derslikler, mekaleler aktarır. Telgat Qaliyullinin yetekçiliginde 22 fənlər kandidatı, iş fənlər doktora əzərlənген Qadigin avludan çıkıp şundak biləmli fənli işler başkarılar. Dereceli isimler yollagan talantlı şahıslarga sıklanmayı mümkün. Büyük birleşenliğin Respublik yetekçileri tarafından yuvarı beğenilgen Telgat Ağar'ın avutaşları buluğu bilen biz şeksiz gururlanamız. Geçenin dine derecelerine ilgisi de, Baysekala yuvalıkı güzelse de, duvan yağın unutmayken bana hürmet tağında arda. Telgat Ağar Qaliyullinin daşımcılardan, Udayı bir evşat duvanlarına, duvan negizine konuğa koydu. Terli edebi çarılarda, çaraşularda katnaşa, bugün ise duvar avılı için yine bir zor vakıfada avılı tarihin kitap edip bastırıp çıkarı üçünden yüzünden zor ilişkirdi. Duvar avılı tarihi kitabın prezentasyyalar çarasında katnaşıp, yoldaşları bilen aralaşıp düzenlikte fikirlerin, telektekinlerin yetkizleşinden de Telgat abi arkasında başka avlulara karaganda, Tataristan bütünlere karaganda da yazıcılar bizde köprek buldu. Damıştullah Koytay yazıcılarında, şairlerinde, başka illerinde kişilerinde Koytay şu an göreyinde biz naverine avluda en köp köken şen şairlerine, şen hitap yazıcılarına hem başkaları biz anım arkasında tuşu köp köken.
Gömür Deleşleri kitabında abılımız Kışatkanlı durumda orman içinde tabiatının ilahi bir şeyinden uydurgan bir isimde Seyret isimde abılım deyip yaradıp yakın deyip yazan Dagat Ovaga abıldaşları da ömür boyu hürmet bilen korudu. Yaktaşımız ismin мәңгіләшtirdikten maksatından Dagat Ovaga Levye'nin muzeyin buldurduk. Muzey yazışı, edebiyat galimi, tenkitçi abıldaşımız Dagat Ebiullah Ovaga Levye'nin tırmış yolu hem icatı bilen tanıştırak. Gelecekte bu muzey tağında kullanılır, tağında bayıtılır, bugünkü bilen tartışılışır bir kültüre bulur deyip uşanıp kalamız. Bizden baka oruna kişirek, bizden okuşlar, katüsalı, bizden mekteptaş kanalinin bu muzeyine hazır anı kılıba geçirdik. Şimdi mektepte okuşlar bütün sebeple, kızlarız mektebi aldı bizden. Dagat avamın fikirler kengligi bizni sırtlandıra, anın kengeçler teklimleri ise yavar ütlerge ruhlandıra. Biz avlumuzdan şunu talantlı büyük şakışığı bilen siksiz durulamarız. Hürmetle Dagat Ava, siz gömürgezine hizmetke varışlar, şiir izine varlık deyip izleştiler, milletimize hizmet etler için yaratılmak işidir. Vatıgızda kızbanma işlevşi, kişilikli, yardımcıl hem ziyalı şahitsiz. Sizin tırış, kadın işkeseretli, yardımcıl, matur engemedeş, İhlas bulduğunuzda sıklanabız, iyi günlüğünüz, izgiliklerinize rahmet ederiz. Varlık avunaklar isimden de sizge lıklı sağlık, yaşar dertli isterli umuşlar, balalar şantlığı, iyiz tırmış, dehretli tınış yaptı, ümitli gelecek dilimiz. Bir zor rahmet sizge hürmetli yoldaşlar. Efkat Nurgali işçiye abunurga verdi. Büyük zor hürmetli nurdanlılar. Kadirli yoldaşlar, istelikli bülekleri bilen de tügül, icadi bülek bilen de kelgenler karşılanır sahnemiz türünde. Nurlat rayonundan kelgen konaklarımız Sirdeş Ansamblinin sanat yetekçisi, Tatarstan'ın at kazangan medeniyet hizmetkari Samimullah Rahmetullin, ko'ngilli ümesi degan she'r yozdiring. Нишлеп балық бистесі командасында келмеген бүгін деп аптырамадыз. Бәлкім Нұрлатқа қарағанда Тарқат Нәбиевич көбірек біздің районда яшап тұрғанды, ақырғы жылдарда. Ұлы Сұлтан ауылы бүгінгі күнде
бик тә данлыклы авылларның берсе Татарстанда. Ул бүгенге көндә ул авылда яшәп, туып, яшәп чыккан зур шәхесләребез. Менә монда утыра Равил Аби Файзуллин, Равил Аби Шәрәфиев, безнең Роза апа Хайретдинова, безнең Хәлим Аби Җәләлов, Вакуф Нуруллин һәм дә бик күп шундый зур шәхесләр. Менә шушы шәхесләр тәрбияләгән авылга тагын бер дәрәҗәле, тәрбия мәртәбәле минем укытучым Талгат абый Нәбиуллин кайтты. 80-нче елларда Алабага дәүләт институтында укыганда Талгат Нәбиевич минем ректорым иде. Мин татар филология факультетын бетермәсәм дә, әмма ләкин Талгат Нәбиевич белән турыдан-туры элемтә итәргә туры килде, чөнки мин ничектер очрашуда без инде армияда кайткан җегетләр, сез авыл җегетләр, сездә әзгенә булса да тәрбия акыл бар ахыры дип мине институт совет председателе итеп сайлап куйдылар. Талгат Нәбиевич ул вакытта минем кандидатурамны хуплады. Ну, яшьлек ничектер шулай килеп чыккандыр. Бераз студентлар әзрәк кенә тәрбия узганнар. Икенче көнне мине чакырды да, эх, Илсур, сиңа ошамаган бит бу бердә мине бик каты урышты. Еллар үткәчтен Талгат Нәбиевичкә килдем дә әйттем, Талгат Нәбиевич, мен сез бит мине ул вакытта шулай бик каты урышкан идегез. Ике җавап белән җавап бирде. Беренчесен шаяртыбрак, мин бит Илсур белмәдем, син ул вакытта озаклаган буласың диде. Икенчесендә әйтә, шаяртып беткәннән соң, әгәр дә ки ул вакытта мин сине урышмаган булсам, син бәлки бу дәрәҗәгә ирешмәгән була идең диде. Шуңа күрә мин Талгат Нәбиевичкә бик зур рәхмәтле. Һәм дә инде менә Фәүзия белән мин Фәүзия дип кенә дәшәм, чөнки без аның белән бик якын дуслар, гаилә дуслары. Шуңа күрә сезгә исәнлек, бергә шундый тигезлек белән яшәргә насыйп итсен Ходай. Һәм дә инде сезгә бик зур рәхмәт һәм бик күп сәлам әнидән. Инде үзебезнең районыбызга килгәндә, менә шундый зур шәхеснең безнең районда булуы, безнең район хуҗалыгысына һәм инде районыбызның халкына ул бик зур дәрәҗә. Һәм менә бүгін бик күп матур сүзләр әйтелде. Менә монда котлаунамәдә язылган сүзләрне кайткачтан матур итеп укырсыз. Радик Рамисович сезне һәр вакытта зур бәйрәмнәрдә көтеп кала. Һәм инде үзебезнең мәктәптәге укучыларыбыз сезне һәр вакытта бездә күрергә шат булабыз. Сау сәламәт булып, матур тигез тормышта итсәгез. Рәхмәт сезгә. Безнең районыбызда бик күп шундый зур шәхесләр дип әйттем бит инде. Алар күбесе баягы китеп бүгенге көндә Казанда, Ярышалыда, бүтән өлкәләрдә эшлиләр. Үзебезнең районыбызда, хәзерге көндә дә безнең районыбызны күтәреп, районыбызда матур иҗат итүче бер шагыйрәбезне сезнең кичәгә алып килдек. Рәсимә Гарифуллина. Аңа сүзне бирәсем килә. Hürmetli tamaşaçı, hürmetli yazışlar, hürmetli üyelerimiz, bugünkü bayramımız bile şın ko'ngildan tebrik ederiz. İtibar ettiniz mi? Min Fevziye Sultan'ın burundağın Talgat Nebiyevich'niki yanaşasına getirip koydum. Qarab turam indi bayram bo'yi. Gir yanaşa borganda Fevziye bugun ortda. 10 tomliq chiqqan. Birga ishladik, shulaymi? Bik yordam etib yashaysiz bir-biringizga. Xalq yozuvchisi ismi beruv ham bugun shu tantanada u bayramni birga bayram etuv, shu ismni birga eshituv bizning uchun bek zo'r shodlik bo'ldi. Baliq bestasi uchun tag'in bir g'ururlik bo'ldi. Ikkingizga da tegizlik tilayman. Matur ömür dileyin, ijod qilmishlari dileyin. Bir-biringizni yaratib, bir-biringizdan nazlı qarashlarıngizni qizg'anmisha, suyib qarab yashaysiz bir-biringizga. Yozmishni birov da saylamaydi. Og'irmi, yengilmi yozilgan, g'umrlar yo'lindan uzganda oltini kumushi topilgan. G'umrni bizmenlar o'lshami, har kimning san'ati belgili. Duası minutu suğulgan, təqdirdə bulası mizgili. Xiyallar barında, jarğa kanatlar bulganda, talqına ələm balası. Yazmışını birəv də saylamayın. Ağır mı, jengil mi yazılgan?
Гомерләр юлыннан узганда тормышның кадере табылган. Сез ул кадерне бергә таптыгыз. Һәм менә шушы кадерне саклап, кадерләп яшәсәгез иде. Иҗат уңышлары сезгә. Яратам. Бик рәхмәт. Бик рәхмәт сезгә. Бистәсе кунаклары. Кадерле тамашачылар, сәхнәбез түрендә янәдән балык бистәсе кунагы Индира Илалова. Каршы алыгыз. Изге татлы хыялымның соңғы шиге булсам иде. Синең гомер китабыңның төп мәгънәсе булсам иде. Бар теләгем тик син генә бердән берем булсаң иде. Шатлыгыңа, бәхетеңә мин сәбәпче булсам иде. Синең һәр чак җырлый торган моңлы җырың булсам иде. Көчсез булып, көчле булып, тынга бирми торсам иде. Сикәтәле гомер юлын аерылмыйча үтсәк иде. Син күтәргән авырлыкны икебезгә бүлсәк иде. Яңгыр җиргә сеңгән кебек, йөрәгеңә сеңсәм иде. Йөрәк тибешең беткәндә, синең белән сүнсәм иде.
Azad bir şehir. Hürmetli tamamlaşılar, anlauğuşlar, biz okugan şiirinin avtoru da, eline yankıragan jırının Swiss avtoru da, köy avtoru da, Talgat Nebiyevich'nin turmuş ittişi, şaire Fevziye Sultan. Azad sizin iktibarınızda Elmira Şarifolina tarafından Talgat Nebiyevich'nin 80 yaşlık jubileyine bağışlap yazılgan şiir yankırı. Okey, Россия Federasyası'nın alt kazangan Tatarstan Respublikası'nın halk artisti İldoz Ahmetcanov. Sizge qarab, uyga шығып тұрам. 80 ябалдашлы түз имен, қан бірлігі, жан кірлігі білен сөз сәнғаты сізге баш иген. Қылғалилік кәмін, тақташ ғамын іздеп табып сихри көклерден, Туқай мінбәріне көтердігіз, şiir şanı yasap, küplerden Sayit Sakmanovlar leksikonu siz ütkazib etken sallı söz, tom roman, zaman zahmetleri mangaylarga mine okup küz. Dingiz disen, dingiz kadar bulur, üyüp münir alsan Qaf Tağı, sizden hizmet Hasır kemik alı, Talgat Galiyullin atağı. Hürmetli tamamlaşılar, kaderli юбилер. Bugün biz kış devamında Talgat Nebiyevich'nin bala çağında eski aldık, onun turmuş yolun, icad yolunda eski aldık, bir kompletler de dilendi. Hürmetli jubilerimiz, kaderli Aziz Talgat Nebiyevich, sizning de aytar so'zingiz bordir. Ruslar aytdilar, za все надо платить. Söz etmişe hürmet edip bulmayın. Hürmetli cemaat, şu hatlı hislerin köngülüm doldu. Men özüme şu hatlı zor konsert, zor kişe bağışlanır. Hem siz anı şolay yaratıp kabul edersiniz deyip hiç yine de uylamadan edim. Çünkü bu kişi bir yaktan benim tuğanlarını jiyu, birbirisini bilen aralaştırı, kalemleşlerimni, birge icat etken şahıslarını, yazışçılarını, kıskası ziyalılarını birge jiyip, söyleştirip aralaştırıydı. İkinci yaktan bu gümmeli bölümde benim icat açıldığımda, çünkü indi bit 85 yaşga yetkeç, kişi nindidir turmuş yoluna eylenip barap, nersi işlengen, qaysi diriz, qaysi yolg'ish deb o'ylanirga haqqi bor. Bu yoqdan da mana shu ko'rdingiz, inshaalloh bizning hukumatimiz de shu Yozuvchilar birligida, Madaniyat ministrligida bek zo'rladi. Menga Tataristonning xalqiga isim berildi. Bu isim g'ajab zo'r isim, anoqlisi bor. Hem Tatariston kitap nashriyati, shulay Tatariston hukumati bilan mening 10 tomligimning çıvarırlar, birinci izinlerini getirip tutturdu. Hem elbette bu zor tantana, zor şahıs. Cemaat, men uylamagan en yazışı bulup giderim deydi. Bizingdiriz, opalarda, jurnalistler de var idi, kalem tibretişler de var idi, etide jırtırlıydı, diline şeytandı kirgendileri yani oldu. Lakin şu, mana şulay kelip çıktı, olamada şey başlavaş, ilk birinci Ravil Fayzullin bilen Renat Haris'larının birinci jiyintiklari gelip olmalıktı. Şularga resenziye yazırga oylamış ağına şiirler okuvaş, onlar benim köngülümni tebrettiler, hem resenziyalar yazıp jiberdim. Onlar basılıp çıktı. Şundan dert kirip gitti, en iyi işimine men yazıp qarmasına humoristik hikaye, şayan hikaye, ülken turmuş turunda, özümüzün oğul turunda hem ömür dergeçleri deyen etiyeniye bağışlangan, apalarga, babaylarga bağışlangan eserim basılıp çıktı. Hem bugün işimiz de
Ömür Ergeçleri deyip atala ol. Şundan soň indi kızıp gitti, kişi adam balası okuylar deyip hikayeler yaza başladım, povestler yaza başladım. Bir povestten ayttılar bunda kinofilmler işlendi, hem Sayın Sakmanov romanı gelip çıktı. Hem ben bir kayşanda mana oturup yazırga profesyonel yazışı bulup oturga vaktim bulmadı. Her vakitte yol hesabına yazdım, yük hesabına yazdım. Günlerin, ertelerin, erden dursa, beşten tura turgan galatın bari ömür boyuna. Ondan sonra elbettelik turas gelmeyin de, turup da bulmayıp. Hem şuna göre bu eserlerinin kağındır hikmeti şunda, materyalini turmuş bizi verip duramıyor, verip durdu. Her eserin turunda söz çıksın, onu men aytalam, bu turda bu silsilede, bu turda bu vakıa oldu. Aytıp Sayın Sakmanov deyen iş kitaptan, romandan turgan eserini bir vakıa tırtıp jiberdi. Olabuğa uğramında İsrafil deyen deputatını kepe-kendisi atıp öldürdüler. O tegi banditlarını tınlamagan, onların kozuna değmeyen hem iş alganlar. Şunun bilen tamamlandı, onu bir kim izlemedi de, bir kim de oturtmadılar da, bizde şu oturturga yarataların da, kişinin kotası bulmasa da, kimye karışamasa, ankalar oturtalar, bu işarakta ansılar olmadı. Hem şundan sonra ben uylana başladım, bu 90'lı yıllar, büyük patlavlı yıllar, anda metemde için şurada gelişir oldu. Onlar anlay başladım, bu cemiyetimizin üstünde, anın sosyal turmuşunda, varlıkka kelgen vakıgalarında iken. Men midanda turmuş şok patlavlı oldu. Olabuğa da işleyim, şalıda tiziliş bara, gamaşa köpür salalar. Hem elbette bu vakıgalarını görmeyişe bulmayı. Çünkü alardan yerden de kerek bir deyinsin bir yaktan. İkinci yaktan ondan studentlar da kele, okuşular da kele. Şorak bir barısı da durmuşta belli. Tresek var süjetini koyadır barı tutaşa. Mına şul revişli ben yaza başladım, hem iş roman gelip çıktı. Hem nerse edesiz geleceğim ana. Mına şundan da bugün ben açık tutam, sizin karşılarına benim en yaratkan amellerim, en yaratkan eserlerim, varsalarına 10 tonluk. Hem bunun jiyu, bunu çıkarı elbette jingil bulmadı. Birinciden ben üzüm yine onu boşkarıp çıkılmadım olayım. Hem benim büyük yerden bitti. Benim yaratkan totanım, kadirlim, Fevziye Hanım, o bana kompüter aşağılarını yamadan jiydi, yamadan zetti. Hemen iş barışında da herkenne birer redaktörü bilen tekşireler, sileşeler. Çünkü bu çok tek patlavlı iş o. Kitap çıkarı hem kitap çiğu. Kimgedir ışığı, ışaması anlatırga gerek, ne için şulay. Kimgedir etik ortak ışığı, ansın daha anlatırga gerek. Bana böyle yerinmişegine onu işledi. Hem bugünkü işlerinde o uyuşturdu. Militlarını da bastırıp aldı, tarattı. Bütün tuğanlarının isimliğin, yakınlarının, dostlarının, mide okuyan kişilerinin köbüsünün isimliğin tavup başlarıp çıktı. Şunlara göre bu işlerin onların meşhur senarinin aftırda o. Başından ahırına çaklı. Anasında şulay isimlerin çok yazıp sınından əzir variantını da gösterdi. Senin eşik var isim etmeyin. Elbette indi bunda bir indi karşılık yok yemekten heybet varayım. Onları etirge gerek bu günlerde bizim Gabriel uğramındağı kvartiri Lenin babayının meselelerdi. Smolny'da kvartirisi bulganda keneten telefon işlegen, keneten işletilgendi. Bu günlerde sınır adına 10 günde bizim Gabriel uğramı Lenin'in Smolny kvartiri şekilde buldu. Elden ele zıvanım, şehir telefonuna zıvanım, anın telefonuna zıvanım, benim telefonuna zıvanım, kimdir hukuklu, kimdir aşılana, kimdir garlene. Lakin şu gibi şarapta bir
барыгызда итәгатьле булып, ярдәмчел булдыгыз. Һәм ниһаять нәрсә әйтәсез килә җәмәгать. Менә мондый очрашулар сирәк була. Менә кайткач әле барыгыз да уйларсыз, менә бу ягы әйбәт иде, бу ягы килешеп бетмәде. Ләкин монда алган җылы хисләрегез сезнең шулай ук озакка саклансын иде. Чөнки барысы да яратып эшләнде, чын күңелдән эшләнде. Һәм менә алып баручыларга, артистларга, барсына да, менә безнең тормышны күрсәткән артистларга, җырчыларыбызга, алып баручыларга, барсына да бик зур рәхмәт, чөнки чын күңелдән эшләнде. Монда бит зур байлыклар юк анда. Аларга алтын көмешкә күмә алмыйбыз аларны. Без аларга бары тик чын күңелдән ихластан рәхмәт кенә әйтә алабыз, һәм исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез. Ниһаять менә шул тамашачыларга сезгә дә бик зур рәхмәт. Ни өчен әйтәм? Чөнки менә гадәттә җыелалар кешеләр, инде бер җыр шамады, бер сүз шамады, чыгып китә башлыйлар. Менә мин карап тордым, ни бары шул бер кыз чыгып китте, ак күлмәкле, башка берәү сиккәнде. Йомышы чыккандыр инде. Әдәм баласы йомышсыз тормый. Шуңа күрә, менә мин сезне барыгызны да бер юл яратам, һәм һәр кайсыгызны аерым-аерым яратам. Җыеп аласың килсә, шунда ук җыеп алып та булмый. Яны бер сәбәп булырга тиеш. Менә Татарстан язучыларының күбесе килгән монда. Аларны да каядыр җыеп аласы бар, аларны да җыеп алып булмый. Аларны бит язучы һәр кайсы акыллы, һәр кайсы үзен даһи саный. Шуңа күрә аның килеп монда утыруы, шулай ук инде миңа нур өстенә нур, Аллаһка да бик зур рәхмәт. Һәм ниһаять әлбәттә инде менә безнең Татарстан хөкүмәтенә, менә миңа игътибарлык өчен, шундый зур дәрәҗә биргән өчен, һәм китабыма юл куеп биргән өчен. Әлбәттә китап чыгару җиңел булмады. Анда шул Марат Батыш белән без хатлар языштык ай буена. Мин һөҗүм итәм бу хөкүмәт күзлегеннән карап җавап бирә. Һәм әлбәттә инде бездәге Татарның бит бер мәкале бар. Бүрүдә күп булсын, сарык та исән булсын дигән. Шуңа күрә сарык исән булды, китаплар чыкты, бүрү пенсиясына утыра. Шуңа күрә җәмәгать барыгызга да исәнлек, саулык, һәм менә шундый бер күңелегезне, ихласлыгыгызны саклагыз. Рәхмәтне жәлләмәгез. Ул барыбер кычкырып әйтмәсәгез дә сизеп тора. Рәхмәтне күзләрегездән, колакларыгыздан, чәчләрегезнең үрә торуыннан, яисә чәчләрегез булмавыннан басында күреп сизеп тора. Рәхмәт сезгә барыгыз. Әлбәттә әсәрләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без сезгә чын күңелдән саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, Фәүзия ханым белән тигезлек, иминлек телибез. Һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә иҗаттан аермасын, сездән яңадан яңа иҗат җимешләре көтәбез, Алла бирсә. 5 елдан соң шушы 90 ставта инде Аллаһ бирсә. Алла бирсә. 90 яшьлек юбилейда очрашырга язсын. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, хөрмәтле язучы, галим, Татарстанның халык язучысы Тәлгать Галиуллинның 85 яшьлек юбилейына багышланган Гомер тәлгәшләре дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә ахырына якынлашып килә. Сценарий авторы, шагыйрә Татарстанның Тәлгать Галиуллинның тормыш иптәше Фәүзия Солтан, бүгенге кичәнең режиссеры, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов. Кичәне алып бардылар Тәлгать Галиуллинның шәкертләре, Тинчурин театрының артистлары Резидә Сәләхова һәм Артем Пискунов. Күн килесенә игътибарга, сезнең сораулар буенча Татар халкы күн